अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थमखिब वफम इरान यादबन मरम ओइरगा तुंगद थोलक अफफत पुनमक इरान मसान पूजगदबनी हाइना अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी बेंस ने फोंदोकरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की मतंग अनियक सुब तंकक की ओइना जेनेवादा अमेरिका अमदी इरान अनि की मरकता सानरखिब वरी अदुगी वरोशिन ngasi फाव पोरपुंगम खिद्रे वरी सानखिब अदुदा इरान वफम खरददी यनिंग फोंदोरखे अदुबु अमेरिका ने यामना मरुइना थमलिब वफम न्यूक्लियर प्रोग्राम की थबक मखातान चथदना बहाइरी वफम असी की मतंगददी इरान याब ngamloi हैरकपन मरम ओइरगा हौजिक लेबाक अनि की मरकत करी थोलकदबनो हाइब तम ngamdri मखाता वरेब अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अदुमक सोइदन लोकलगनि हाइनसु अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी बेंस ने फोंदोरखिबन अमेरिका ना हौजी मक्सु अदुमक इरान गे वरी सानदुन वरुसिन अम प्रोपो पामले अदुबु करिगुंबा इरान ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वफम थवइदन तौनिंग मोंग तोरप थोलगदी मदुदा थोलप अफफत पुनमक मसान पूजगदबनि हाइनसु पावसिन मखातारी इरान मु माइकई मरीदगे कोइसिनदुन थमख्रब मतुंगदा अमुकन हौगतप ngamदनबा अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना F-35 F-22 अमदी F-16 यावना पुन्ना फाइटर जेट यांखई रोम लंदाननबा मिडल ईस्ट तमन पहनख्रे हाइना फोंदोकले रिपोर्ट असिगी मतुंग इना इरान की अकोइबद एयरक्राफ्ट कैरियर अनि सबमरीन सिंह अमदी लांगी जहाज कया अमसु यावना लानमी सिंह डिप्लॉय तौदुन थमख्रबनि लोइनना हौखिवा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा इरान गे याम नकनना लेब मफम मिडल ईस्ट की मफम सिंगदा फाइटर जेट यांखई हेन थाखिबा असिना मरम ओइरगा अमेरिका ने इरान दा लंदाबगी चांग असि यामना वंखलखरे हाइरि अमरोमदना इरान के माइकईदगिसु अकीबा अमत लेतन चाइना अमदी रशिया ग पुन लान औराइबा हौरख्रबन पनबयाबदी हौजी जेनेवादा इरान अमदी अमेरिका की मरकत न्यूक्लियर प्रोग्राम की मतंगदा वरीसु यामना कन्न सानरिबन अदुबु हौजी फावबगी ओइनदि नकल अनिग मरकत यानबा अमत प्रोप ngamdri सैरक असिदा डोनाल्ड ट्रम्प इरान दा अकी यखं कया लेप लेतन पीबग लोइनना न्यूक्लियर प्रोग्राम की मतंगदा इरान याद्रबदी लंदारगनि हाइनसु फोंदोरख्रे इरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेसु डोनाल्ड ट्रम्प एयरक्राफ्ट कैरियर की अकीब पिक्लिबसी इरान यामना लाइन थुगाइदुना समुद्र की इरोनुंग लिपहनब ngamba खुलाई लई हाइनसु अकन्व मोंगदा पखुम पिरख्रबन अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इरान दा लेप लेतन अकी यखं कया पिरपग लोइनना मलेम की ओइना ख्वाइदगी मतिक मय लेरब मिलिटरी लई हाइना पोंग चावरिबदु अमुकन हौगतप ngamदनब मोंगदा लंदानबगी इरान दा मतिक मय लई हाइबसिसु खंग चुमगनि हाइना इरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेना अमेरिका ता चाउन अकी यखं पिखरे लोइनना इरान दा लेब न्यूक्लियर की खुलाई साब याबा यूरेनियम चादा हुमफुरोमदी न्यूक्लियर खुलाई सानब नत्ते चखत थोरांगी थबक कयादा सिनबनि हाइना फोंदोरख्रबन अदुब अमेरिका ना करिगुंबा फिल्म अमतदा इरान दा न्यूक्लियर की ओइबा खुलाई लेबि यारो हाइबि वहुदा लेबाक अनि मरद चाउन लानथोकप याबा मोंगदा उंखतनतुन ngasi फाव लाखिबन अमेरिका लंदारक याबगी फिल्म उरकपदगी इरान की माइकईदगिसु डिप्लोमेटिक की ओइबा वारफेयर अमदी जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजी की लमदा अमेरिका बु माइथिबा पीबु ngamnanaba इरान प्लान तौबा हौख्रे थौरांग असिगी मनुचना हॉर्मुज स्टेट हाइरिबा समुद्र की यामना मरु एबु लालु इतिकी लंबी असि थिंजिनबसु होटनरखरे हाइरि करिगुम समुद्र की लंबी असि थिंजिनख्रबदी अमेरिका खक्त नतन मलेम की ओइबा लेबा कयादा अचौब चैतेंग फंगनी हाइरि नकल मोरमदा गजा स्ट्रिप्त हौजी इजराइल सीजफायर एग्रीमेंट थुगाइरिबसि थिंगननबा हमासना लेबाक पोक्पो नुमित बोर्ड ऑफ पीस अकन्म मोंगदा तक्सिनख्रे इजराइल मखोइगी ओइबा मिलिटरी कैंपेन मखा चथनब उपाय अम ओइना लाक्लिबा फोरम की मिफमगी खुदोंचाब लरप याइ हाइना हमासना अकन्म मोंगदु वार्निंग पीखि टेलीविजन संदोखिबो स्टेटमेंट अमदा हमास स्पोक्समैन हाजिम कासेमना हाइ गजादा शांति फंगनब अमदी इजराइल सीजफायर थुगाइबा थिंगनब फोरम मसिन लौथोखि वखलोनसिंग अदु मसक थोकपो खोंथांसिंग ओंथोकनबा बोर्ड ऑफ पीस तक्सिनखिबन बोर्ड की मिफम चयुलसिद कोन फंगबदौरी हाइरि कासेमना हाइ हौजिक था मरीदा थोकलिबा थोदोकसिंग असिना मरम ओइरगा इजराइल वार ऑफ जेनोसाइड लेप लेते खुलाई अमदी लान की मोंग होंदोकप खक्तनि हाइ उतलि मी हातपा मयुम मकैदगी तंथोकपा लंबी थिंगबा अमदी चनगाई थकगाई लेतन सरा हेलनब थबक हौजिकसु लेप लेतन इजराइल चथरि सिंगबा सगतपगी ओइबा थबक थोरमसिंग गजाद एडमिनिस्ट्रेट तौबा दायित्व सिन्नबा कमिटी चतनबद मतेंग पांगननबा महाकना बोर्ड तक्सिनखि गजाद ब्लॉकेट पुंगलो लौथोकनबा अमदी बॉर्डर क्रॉसिंग मपुंग फाना हांदोकनबसु महाकना डिमांड तौखि जनवरी थादा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प गजा सीजफायर एग्रीमेंट अमगी अनीसुब फेज यंगसिननबा बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा कोब बॉडी अमा सेमली हाइना लौथोखि गजा की फुल डिलिमिटराइजेशन अमदी
risk taxation mityeng thamme loinana adum oinamak organization asi sembagi charter da gaja sukpan pande madugi mahutta maliam da tholiba muknaba sing amadi lansing loichinbada mateng pangnaba pandam thamba US na control tawba haibidi organization amagi hena pak chawbam ning am palle thabak asi sahi sang chitna United Nations na tawduna lakli hairi Donald Trump na January tang kunithoi da board assembly haina formal oina lokthokibani Switzerland gi Davos da World Economic Forum manungda charter da sahi tawnabagi thoram amas pungthokibani maleng mi chakti leiba amasung mahausa na US ki michang oiduna lakpa leibak kharana board asida yauroi haiduna su phongdokpa leikhaban Israel ki authorities in occupy West Bank da makhoi gi oiba law na yadaba presence expand tawnaba pandamga loina lobana kan namatigi oiba phirepsing amadi thaurangsing adu leibak marphu henbana malemgi oiba tongan tongan organization kayana su akanma mongdi yaningdaba phongdokhre leibak sing amasung group sing gi mihut marphu henbana pungkoi koisinduna UN the State of Palestine Permanent Observer oiba Riyad Mansour na John Stemel ama pathokhe asiguma phirepsing asi international law gi makhada Israel na tafum thokpaching ona taini amadi khutakta handokadabani haina Stemel adu palle Israel na stadiba tha asida maru oiba anoba thawrangsing gi ayaba piduna occupy West Bank da leibak asi oiba control kangkhat hanki loina na area asi haina khangnaba saruk ama state property oina restart tawbagi process thujinanabu sumi eng thamme anobo khonthang asi de facto annexation chingni hainasu critics sing hairi khonthang sing adugi manungda outpost sing legalization settlers sing lam direct oi leinabagi authorization amadi asingma transaction sing de yengsinabagi thabak loktokpa yawu leibak sing amasung organization sing aduna annexation sing gi mong ama hekta mayokta makhoina kanna lepi haina makhoi statement adu phongdokhi is Jerusalem yauna haukibu so ising amang chama palhumpu tare tagi hauna occupy tarapka Palestine territory gi demographic compromisation character amadi stage honghanna pandam thama thorang punam aikhoina haibasing adugi mungta kopna yengchingani amadi akanma mungdi yaningdi hainasu makhoina makhatan haike asingma thorangching international gi oiba law thugai region lasta santi amadi tangdu leitaba proknana bagi damukta hotnariba thorangching asi lonam arem tahalle comprehensive plan gi mayokta lei amadi muknabu loisinunaba santi yanaba haibu prokpol oithok ngamhalli hainisu serula du palli hairi Palestinian miyamgi oiba self determination gi hak phanghanbada mateng pangnaba amadi is Jerusalem yaun occupy Palestinian territory da law na yadaba settlement policy amadi namdon yum thudek tunu hanabagi policy sing amadi gihanba sing counter tawnaba international law gi matung ina UN gi marina bi resolution sing amadi International Court of Justice ki July tang 13 da advisory opinion gi matung ina masak thokpa thawang sing pekhatnaba makhoi gi oiba chitpa phirepsu amuk anna makhoin lokthokhi hairi makhoina hai phirep asi hauki ba kumja so singani ga sukna kun manga da New York Declaration da bamitai New York Declaration hai ba si Israel amadi Palestine gi marakta mukna blo sinana ba two state solution ama phangnana ba thawang sing hingat hanaba pandam ga loinana France amadi Saudi Arabia na kumja 2025 ki July tha da conference amagi matungda propose tawkhiba amadi UN ayaba pihaba thawrang amani hai Russia amadi Ukraine gi marakta thukliba tamthiba lalasi losinana bagi pandamda United States na santaina duna Geneva dagi ngarang dagi hauna numit ini chupna wari sanrak padu yamna maru ibu warep singdi yanaba amata propangam dan losingre hairi Geneva da pangthokhiba mifam adu US na hot na duna chatrak wari gi ahumsuba tangkaki roundaman nakal ani mungna masama sagi oiba phirep atu amata handoktaba maramna wari sanaba adu da mahining thini yan mangamdabani hairi Russia gi muching luching kiba Russian President Vladimir Putin gi advisory oiba Vladimir Medvedev na pawmising da mifam madu yamna aruba ama oiki haina phungdoki athuba matamda amuna wari sanraba yai haina su mahangna pawmising da phungdoklamki Ukraine gi President Vladimir Zelensky na Geneva da wari sana khibadu yamna aruba am oiki haina phungdoki aroiba tangakta yawiya raba wari sanabagi thabak asi matam yamna launanaba Russia na hotnari haina mangna charge tawki US ki President Donald Trump gi akhanaba mute Steve Witkoff na di haukiba sahi ama sita US na Ukraine da ingthaba proknana bu hotna duna lakhiba duda yam arta thokna khumang chokchilli haina social media da phungdoki hairi mahakki oiba akupa warol di ama phopan kite lakliba tangkun mari da sahi mari mapung phaga doroba Russia amadi Ukraine gi lalasi yamna thuna loisin mangamgani haibagi mami amata udri kilometer lisingam magasani yang khairam sangba front line da army anina kanna khut thoknari
force animakna missile amadi drone kaya kapsinnabagi thabakchu leppa litna chathanari ngarang wari sanabagi ahanba numitasu wari sanab hek loibaga Russia gi force na Ukraine gi Karokia city da drone attack troppa matamda nupi ama siki loina na miyo kaya aman asu open nangkhiban Ukrainian Air Force na phongdokhibu matung inadi ngarang ahi Ukraine gi mafam kaya da Russian force na long range gi oiba drone chamaga kuntaruk amadi ballistic missile ama kapsillaki hairi haukibu kumja 2022 gi February tang kunmari da Russia ni Ukraine da lanjaw hobu matamda President Putin ngi thamkibu lan gi pandam adu ngasi pobo hongdri Ukraine military alliance NATO da yauna na bokhot andaba Ukrainian military yamna pikan ba amadi Russian law na ngang mising ngakthok na ba Putin gi pandam sing hojik ahong balai ti hairi Russia na kudum chaching khraba adu mapung phana control li tawdri ba Ukraine gi lamdam mari dagi Ukrainian force withdraw tawna basu Putin en dabi tawri Ukraine gi president Vladimir Zelensky amuna Ukraine gi lam amata Russia da piroi haina su akan mamong phuduk li hairi मियामदा खंगनजबा अमा इपेक टीवी न्यूज चैनल असिदा तोवान तोवान हिरम सिंगी मतांगदा एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोय सिंगी ओइना यामना चाउन ऑफर पिजरी अककनबा नुमित खरानीगी ओइबा ऑफरनी मरम अदुना एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोय सिंगना ऑफर असिगी खुदोंचाबा लौबियु हिरम असिगी मतांगदा अपाम्बा मियोय सिंगना मोबाइल नंबर 9366127201 दा कॉल तौबिरक्लगा खुदोंचाबा असि लौबियु हाइना इपेक टीवी न्यूज की माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी।